Sanibonani abafowethu, ngibingelele. Hawu, George McClure, Mr. Long and Short. Hhayi abafowethu, hhayi indaba yale ndoda ibuhlungu, ibuhlungu kakhulu. Lo mjida wahamba waya ku-injury isikhathi nje esidanyana, yabo, wabuya. Wathi uma ebuya nje injury yakhe futhi le abe kuyo, angicabangi ukuthi i-injury ebingamhlalisa futhi isikhathi eside kangaka. Nayo le ayeye kuyo that time akusiyona i-injury eyayingamhlalisa isikhathi eside futhi kangaka, yabo. Lo mjida engicabanga ukuthi bayamgadla umjida ngoba wake wakhuluma, engicabanga ukuthi nje kuma-interview bembuza, yathi le ngwenya yena akanqeni nje athi ayihlelele kusofa wakhe endlini kwakhe, avele avuke abe ne-injury, yabo. Washo nje kanje, wathi akanqeni nje ukuthi ethi ey'sukumele esofeni avele alimale, and kungabi into encane, kube yinto nje enkulu engagcina imhlalisa isizini ingxenye yayo, yabo. Njengamanje nje lo mjida lo akusiyona i-injury, engicabanga ukuthi azange alimala egrawundini lo mjida lo, mhlawumbe walimala ko-gym, angikhumbuli mina ephuma elimele, angikukhumbuli lokho, kodwa uthi uya-check-a ulimele. Nini kanjani? Ngeke wazi, yabo. So ngicabanga ukuthi zona lezi zinto lezi zama-witchcraft yizo ey'phazamisa lo mjida ngoba lo mjida mfethu is not a bad player, umnandi umjida, yabo. Engicabanga ukuthi emnandi enjalo ukube ukhona kule squad esikhona njengamanje, ngicabanga ukuthi besizoya kude kakhulu bafowethu, besizoya kude kakhulu, yabo. Umjida uyakwazi uku-protect idiski, umnandi nje, complete player for mina, yabo. Mara ushawa into eyi-one, ukulimala, yabo. So angazi ukuthi yena kulezo zinto lezo why engay'sukumeli yena, ayinake phela ngoba phela siyamdinga, yabo. Kuba nje bezobe khona le game eya-Sunday, ebe-fit e-right, lapha esiswini lo mjida futhi umnandi lona. Simhlanganisa noNdlovu mabuya sithi yena, hhayi buzohamba ubuye bafana, hhayi buzohamba ubuye, bengibheja la, bengibheja, yabo. Manje-ke ngey'nto zabantu-ke bafowethu, umjida walimala kanjalo-ke. Okuyinto nje ebuhlungu kakhulu lena, y'ngane zakwethu, ibuhlungu kakhulu, yabo, ngoba besimdinga lo mjida lo, besimdinga kakhulu. Umjida washaya i-assist la ne-Sundowns, sakhipha i-Sundowns kwi-Nedbank. Hhayi bafethu, hhayi kulungile babhemu, kulungile bafowethu.